iby'ahandi ku isi babona nk'amahano ashingiye ku mashusho y'imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri bishobora kuba ari igice gishya cy'ikinamico nyayo irimo kuba ijyanye n'uzaba perezida mushya wa Guinea Equatorial. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe hanyuma ubundi urebe iyi video kugeza irangiye. Mu byumweru bibiri bishize video zibarirwa muri za mirongo zigereranywa ko ziri hagati y'150 n'izirenga 400 zaratangajwe zigaragaza umukozi wa leta wo ku rwego rwo hejuru w'umugabo arimo gukora imibonano mpuzabitsina mu biro bye n'ahandi hantu hagiye hatandukanye n'abagore batandukanye. Izo video zakwiriye ku mbuga nkoranyambaga zituma abantu bagwa mu kantu ndetse zizamura ibyiyumvo byabo by'imibonano muri icyo gihugu gito cyo muri Afurika yo hagati ndetse no hanze yacyo. Abagore benshi bafotowe muri ayo mashusho ni abagore b'abantu bari hafi y'ubutegetsi bw'icyo gihugu ndetse na bene wabo. Bigaragara ko bamwe bari babizi ko barimo gufatwa amashusho bakorana imibonano na Balthazar Ebanga Engonga unazwi nka Bero kubera isura nziza ye. Ibyo byose biragoye kubigenzura kuko ibintu byinshi cyane bibujijwe muri Guinea Equatorial, ahantu hatabitangazamakuru yigenga. Ariko hari bimwe bivugwa ko itangazwa ry'ayo mashusho ryari uburyo bwo gutesha agaciro umugabo wabaye izingiro ry'ibi byose. Uyu Engonga cyangwa se wo abenshi tuzi nka Balthazar ni umwishywa wa perezida wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ndetse ni n'umwe mu bibazwa ko bizeye ko bashobora kumusimbura. Muri make agasimbura uyu muperezida wa Guinea Equatorial uriho ubu ngubu. Obiang niwe perezida wa mbere ku isi umaze igihe kirekire ku butegetsi, akaba aburiho guhera mu 1979. Uwo mukambwe w'imyaka 82 yagejeje igihugu ku iterambere mu bukungu. Gusa kuri ubu ngubu ubukungu bwacyo bugenda bugabanyuka kubera umutungo nawo ugenda ugabanyuka. Mu by'ukuri politiki yo muri icyo gihugu ishingiye ku mayeri yo mu ngoro ndetse ni naho ruzingiye kuri ayo mahano y'amashusho arimo Engonga. Engonga yari umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe iperereza ku mari ndetse yakoze akazi ko guhangana n'ibyaha bitandukanye birimo n'iyozandonke, ariko byarangiye bigaragaye ko nawe ubwe yari arimo gukorwaho iperereza. Yatawe muri yombi ku itariki ya 25 Ukwakira umwaka w'2024 ashinjwa kunyereza amafaranga menshi yo mu isanduku ya leta akayabitsa muri konti z'ibanga zo mu birwa bya Cayman. Gusa ntacyo aratangaza kuri ibyo ashinjwa. Engonga yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza izwi cyane yitwa Black Beach yo mu murwa mukuru Malabo, aho bivuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakorerwa ubugome. Telefone ze na mudasobwa ze zarafashwe, nuko iminsi mike nyuma yaho mubona ziriya video nyine mwabonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu bagiye badownloadinga izo video bakazikira muri telefone zabo bakanazihererekana mu matsinda yo kuri WhatsApp muri Guinea Equatorial, aho zateje impagarara. Byihuse Engonga yahise amenyekana ari kumwe n'abagore bamwe bo muri izo video, barimo na bene wabo wa perezida n'abagore ba minisitiri ndetse n'ababategetsi bakuru mu gisirikare. Leta yananiwe kwirengagiza ibyari birimo kuba, nuko ku itariki ya 30 Ukwakira Vice Perezida Teodoro Obiang Manke aha kompanyi z'itumanaho amasaha 28 kugira ngo zibe zamaze kubona uburyo zahagarika ikwirakwira ry'izo video. Uretse kuba Balthazar afitanye isano na Perezida Engonga, n'umuhungu wa Balthazar Engonga Enjo, umukuru w'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, ndetse wose afite ijambo rikomeye cyane mu gihugu.